nabonun thusim ngai dingin kahin lem kidve 1961 kumachun American President John F Kennedy in vanoi pumpi heading in thupun khat ananein hichikum som kichai masanga hi LHASUNGA MIHEM ilut sa te te diu a hi tin anasen hichitabang chetna chun anasu do in hi hichikum som kichai na ding hlaphabek kiwa 1969 July 20 ni ho in America ten LHASUNGIN MIHEM analut sa ta ven hi technology le computer ho jong chuti ta a advance hinai lo MIHEM ten van tham zol lama a het naw jong chuti ta a sang hinai lo hi jong le America te wangchun hi chana sang thil thupi jong chu anabol do ta ven hi America te chu LHASUNGA analu tawin a hin la hi chi America te moon mission chung chang a hin do na an jingin mi hon America te hin vanoi pumpi azawa a hlemu a hin LHASUNGIN a chilun hi uve ti in a sayun a hi America te hin LHASUNGA alut naw video ho hi leisit a studio khara aka mai mayo a hi ti in ngo na anayun a hi le tu khang technology lam akhan tawdan hi ivet le asang ma jing tain a hin la LHASUNGA MIHEM lut ding kiti hi ha sama ma jing na lai a hi MIHEM ti ta lawa hi chi rover kiti robot ho mai solo ding jong chu space lam mo pu ho dinga ha sat na I chanham api pha na lai a hi chuti a hi le America te chun achi sa kum 1960 lampe a chu itidana LHASUNGA MIHEM anasol lu thei mong hiding ham America te hin vanoi pumpi maya hi moon landing thu a thudi hi asel gu a hi mong dem a hi lo le America te hin hi chi khanglai chu LHASUNGA mi asol lu thei mong diu ham hi chi LHASUNG ALENLUT thu hi JOUTHU a hi kiti hi di mong a hi dem ti ho do na zat aumin hi chi ho chu aban banin adon bu na ding inavet tiu a hi October 4, 1957 kumachun Soviet Union te hin vanoya ding amasapen artificial satellite Sputnik 1 kiti chu launch anabolun ahile chako na chun agamin ha ta in space lama kite na ahung phung do tan chuti lo hele tu ni chana hi space lam cheding kiti ho hi to gon le lungtu mai jong hinalai mai the hi chi hi kichi jamin ga sai lew han vanoi galen ni na ki chaya chun America le Soviet Union ki ka hin Cold War na sata ana umin hi je chun agam te ni hin ama gam ading chi a galman cha na sata ta sim do ding hi chi chun galmi te gam chu amuna ga chi se ngai lawa agam sungwa kona bailam cha a aka pha jing theding man cha sim ding a hin ngai tu pan tawen he ti chun ani ni ubin hi chi ballistic missile ho chu sim na in ahung lunun hi chi missile ho akona chun agalmi te gam ho chu boma ban thla khum ding ago no hi cho akona chun space lama ki te na hi jong ahung ping do in adi a Soviet Union le America ki ka ki te na chu ahung na sa hle ta na hi a hi le hi chi gam te ni hi koi zo hin a hin zo ta dem ti hi mi hon aboi pi khat chu a hi kitan missile technology le rocket technology hi kibang tabang bang a hi in hi ji chun agam ani ni un space technology lam ha ta aboi pi un alang to gelin galmi ten hi chi ki thlai te na chu a hin zo khajing dem ti in kichat 9 adimun hi a hi le 1957 October 4 ni ho in America pumpi lungkidan sa thusu khat ahung ging do ta in hi chi chu a hi le Soviet Union ten MIHEM sim satellite khat space a buina imacha lowin launch a bol do ta ve ti hi America hin Soviet Union sanga space lun masat ding anatu bahi in hizong le Soviet Union in amaho Sputnik 1 satellite chu space launch anabolun van thamzolam lut masa in analam kai ta ve hi a hin la thanga zo ve la hin America in jong Soviet Union te phate te ding amaho satellite masapen Explorer 1 kiti chu launch a hin bol ta ve hi a hi le chu kumthum zo vel 1961 kumin Soviet Union te chun America te hetman lo ta in kingla in anatha kinun Soviet Union te chun van thamzol lama MIHEM asolun akhang thusimu anaki sunun hi cho chun Yuri Gagarin chu van thamzol lama chi masapen ahung hitain hichi ki thlai te na chun America chu anung lamin om kit ta na hi a hi le chu zo chun America in jong van thamzol lamin MIHEM a hin sol kit taven izong le anukha a apan ji uchun alo samdanin akigelun hi chuchi agolel naw phula anading chun America chu ha ta in akitom la in bol thei chan a bol ding in akigota ven hi Yuri Gagarin chun LHASUNGA lu ding chu anatu masat khat zonga hi in a hi le hi chi van thamzola a kholjin zo hapta izan hamzo 1961 May 25 ni in America President John F Kennedy in van noi heading in thupon a hin bolin
chuchi kum som sung nge ya chu MIHEM LHASUNGA ki sol lut a dam labina leisina hin kilel thutkit ding a hi ati na hi America president in LHASUNGA luding atumin agong na en ahin la hilaya do na khat chahile America en hichi a hi thailo ding thil khat hi abol do mong ding hinam ti hi azi chu hichi khang chu mobile phone jong nai lo internet le GPS technology ti ho jong hi lo chule chulaya computer ho chu chuti ta advance jong hinai lo hi chuti ai le LHASUNGA luding ki ti chu iti jong hi thei mong in tem ti chu lungdon ta khada hi adi chena chu chi kum som sung ki chai ka hinalai ding hichi chu 1970 masange ya ti na hi America Space Agency NASA te chu chuchi alungtu mulo hente na ding achun ha ta in pan alaun na tongun chuchi mission nu chu masanglai pathin te min khat aput saun Apollo asau na hi Apollo program hoi sela hinpu do na ding in NASA te chun athil go nu lo thin na thading technology advance mama asim do ngai kitin Apollo Vanthamjol huikong chu Vanthamjol lama soldo theina ding in NASA te chun tha ta le na sata rocket engine nga zen nei khat asimun echi rocket chu alit dan chu in song som thum la gup chan nei ho to akibang ne hi a hi le Vanthamjol lam environment khu leisit a to hin sun le jan banga ki khijing a hi in chuti a hi ji chun astronaut ho chu space a chu iti chi wa iti hin thei diu ham ti ho don but na ding in NASA te chun Apollo mission program Halloween adang space program ni jong agun beun khachu Mercury program akiti in khachu Gemini program akiti na hi Mercury program akona chun NASA te chun space a MIHEM ahinga koiding dan ahinjil doun chuti chun art orbit sungin MIHEM asolun space a MIHEM aum ting le EPP angai cha dingham mi ho ta sa chunga chu EP tabang thil thunga chuchi mi ho chu leisila dam lebina iti hinle puilut ki theiding ham ti ho achin achai akholun NASA te chun Mercury program chu hoi selin a hethiam su ke ta fen hi chuzawin Gemini program chu hin pan kinun hi chi pa chu Mercury program sangin advance zemin abolun NASA te chun astronaut mini hi leisit orbit adingin asol khomun hechi mission sunga chun astronaut te ni chun space a hi haptani vel iti thei hiding hamti hi a hinjil do honin chuti lowin jong LHASUNG luting bola mancha theiding instrument za chom test a hin bol honin hi Gemini program chu LHASUNG lut na dinga ki jilma satna apoimo pen le a ha sa pen jong hi a hin NASA te chun rocket ni hi kibang chanin launch abolun asunga chun astronaut mini chi atawun chuchi spacecraft te ni chun kibang chanin leisit orbit aga pha honin chumuna chun docking ti chu space hui kung ni chu space a khara go phom ding dan aga zilun hi echi spacecraft te ni chun leisit hi nidan ka kha sunga kilometer asanga phazawa hi avial kol hon a hin chutia chu ha ta akivel puma chu boina akisu mona ima umlo hela chuchi spacecraft te ni chu khana agop khomba akitu ma saungai hi thilneu cha su hil jong leo hichi NASA te LHASUNG lut got plan chu asu se jeng theidin mun a hi in hichi docking ki bol hi ga ngai tu jong leo chun science fiction movie ho banga graphic card ho akona ki bol tu le a hi puin thilneu cha asu mo kha jong le chuchi spacecraft te ni chu kitat to a pu za jeng the hi ahin la chi ha sat na tu ding ho jong chu kitup selin ahin chayon NASA te chun chuchi space a practice a bolo ha sapen chung chu ahin zo ta je chun akisun naw chu asang deu ta en LHASUNGA lenglu thei mong din akigo chai ta wen hi ahin la chi atup namunu alhun namun diu chu mungam lapita ahin lain amaho ki gingzawa aki gelwangun LHASUNG lut nadinga tes ho chu abul ki pan bep tabang hinalaya hi ahile chu akona chun kumgup zo nung 1967 kumin NASA te chu LHASUNGA lut mong dingin akigo pan tawen masanga kon LHASUNGA MIHEM sol lut a bitkeya hinle puido kit nadinga angai cha emazo si jong kizil thim su ke wa hetai NASA te chun astronaut mi thum LHASUNGA chi dingin ahleng don LHASUNGA achi ta masangwa chu hichi mi thum holoi chun achi nadiwa chu practice le rehearsal aneyo angain hichina ding chun NASA te chun launch simulator khat space hui kung sunga to kibang chat ding a khun asimun hi 1967 January 27 ni in hichi astronaut mi thum ho chu chuchi launch simulator sunga chun atawun anaki jil masaw na hi
ahile hi astronaut ho tona spacecraft capsule chu hetman lawin mei ahung kong do ta na hile chilaya aboina khat chu hi kot chu polama kuna bo hon theidinga ki sim a hikinin asunga astronaut ho chun apengun asamun mei kongin aka ucha seun kot chu asung lama kuna ahonggo un ahinla ahong do thei povin apolama kon kot ahon do wachun anavai ge man tawen hi gang ta thil su hi ji chun akot ahon do ka wachun asunga mi ho chu mein anakali gam ta na hi hechi thil su hi nasa te lo sapnalin ta in ahung pangkitan nasa apollo program thua ta san lelna do na ahung pan ta na hi thasunga lu nading rocket jong kilan nai lewa nasa en hi chan lo sapna anei jing hi ti in mi ho chun alung sai gam ta ven hi hechi tes abol chu apollo mission adinga kizil masatna mai hi jong le nasa te chun hechi tes na athi astronaut ho ja bolna in apollo 1 ti anamin sau na hi chuzo chun nasa ten a spacecraft design chu ahin khialun chuchi tes abolna wa ahin suboi jong chu amando ta ve na hi chuchi asu hilna wa ko na chun kalbi ahin se beon lasunga lenlut na ding to gun chu aban ahung chal kit ta ve na hi ahile chuzo wa chun apollo 2 le apollo 3 jong chu lengdo lowin leisina test anabolun hi chuzo wa chun apollo 4 5 6 ti ho si chu space a MIHEM za lowin test anabol kinun chu chun leisin hi zakhale som gup le thumvei anavelin angai cha te chi zan hamjong anabol do na hi nasa te chu atau akhang tau jingun thasunga ALENLUT na diu phat atamwa tapun America te chun Soviet Union ho maya golela om kit diu chu anu mong tapu ne hi ahile ti chun apollo 8 chan ahung hlung tawen cha chun nasa te hin masanga banga chu astronaut mi thum hi leisit orbit a solding atiwa hi in ahin la phat akibichin ji chun nasa te chun apollo 8 mission chu last minute in ahin khial do tawen plan tha ago nu chu ahile apollo 8 chu leisit akon thla chan tha cha gavila hungkile ki ding ti hi 1969 December tha in nasa ten apollo 8 chu launch abol tawen astronaut mi thum zauna in leisit orbit khellamin holjin na ama sapen chu ahin pan tawen hi ni som zo vela hin hi chi astronaut ho chun moon orbit aga phatawen tha chu somvei tabang aga velun hi apollo 8 chu vanoya spacecraft MIHEM zauna a tha ganai ma sapen ahung hitain MIHEM ten ama sapen ding in tha chu nai cha in amun leisit zo gamla ta in ahin mu thei tawen hi ahile chu chi spacecraft chun tha avel kula anoilam aga pha wa chun asunga to apollo 8 crew ho chun midangin amu kha lo be leisit view za chombe khat jong amu win tha akona chun leisit chu marbur adum lin ta ki koi abangin hi leisit anisa ahung so chu tha akonin leisit zo chu hung do in akimuin hechi view hoi ta ho chu astronaut ho chun a camera wa record an bolun hechi limla chu art rise ti kimin vo in ha ta in ahung min chi na hi apollo 8 crew ho chu tha to kinai cha in ahung lut tawin ahin la kingalowin tha chu avel kolun leisit lamin anakile ki tawin hi hechi alol hin naw hin na sa te chu ha ta in atil hobe en kisun na anei be che tawin hi chuti chun nasa te chun anatu pi peno kum so ta anagut jingu final stage thasunga MIHEM sollu ding ti langbo chu aminun ave tawen hi ahile hi kum som sung ki chaina di chu kum khat bo wa tain nasa te chun la thasung kom chan aga phatawin amasang wa chun chounalin ta le to ding len ta iti bit ke ya thasunga chu MIHEM lut sa de ham tiwang aum na lain chuna dinga chun ha ta ki gut na anei diu jong apoi mon lai na hi ahile aban isei jom masangon hi chi apollo spacecraft hi leisit akon thasunga lenlut na dinga hi itabang lampia pan ahin la ding ham ti ga ve masaw hete apollo spacecraft hi adan thum ti ding ham pat thuma khom khena hi ama sapen chu command module akitin hi chu apollo spacecraft adinga alho bu ti tabang a hi astronaut ho cho chilaya cho to wa leisit akon tha ajo diu a hin computer jo sile navigation system jo se chu chimuna chi kitu a astronaut hon spacecraft chu akona chu a control ki theu a hi command module chu hit seal kiti khat hi kidal khum kina hi chun ahung ki lelam tengule asunga to astronaut ho chu at atmospheric friction akona ahu do theina diwa kisima hi abana anina apoi mo kit kha chahile service module akitin hi chi service module hin
a spacecraft sung zo sia lai ima zo sia hin saplaya asunga amancha diu tui hi henlang oxygen hi zongle a hin pi do theina dinga kimangcha ke hi service module chun engine lin ta zonga nein hi chi chun Apollo spacecraft chu leisit akon thlasung chan thlasunga kona leisit chan hi tia chu asat hlung theina dinga propel anei kida hi athumna poimo ki khacha hile lunar module akitin Apollo spacecraft chun moon's orbit alut tingle astronaut mini chu chichisunga chu tawlut hona hechi lunar module chu spacecraft to hong ki khena thlasunga chu gakinga ding tina hi chutia cha to diu azo su tingole astronaut ho chu lunar module chu hong ki le do kirwa Apollo spacecraft langa chu ahin le pui ki ding hi chutia chu chizo chule lunar module pen chu moon's orbit sunga ada la den kirwa leisit lama ahung ki le do na diwa hui kung chu await asu jang be diu tina hi Apollo 8 mission pena chu hichi lunar module hi anaki jaw sa lo a hi in hi ji a chu astronaut ho chun thla chu apang bowa anavelowa asunglu lowa anaki le do kinu hi NASA te chu Apollo mission adinga final phase hunglut a hi taven command module le service module te ni chu phata a test ki bol chaya ki koitu a hi tain a hinla lunar module chu test bolding awa na lain hichi lunar module chu phata a test a ki bola alol hin to ka a NASA te chun thlasunga mi amo sol lu jeng diu chu angam lawo hi lunar module chu leisit a test izan ham anaki bol ta jongle ata ta muna chu iti ding ham ti chu a ke thei nai pu in hi je chun NASA te chun lunar module jong chu leisit a orbit sunga test khat ve bolding atiwin hichina ding a chun Apollo 9 chu launch a hin bol ta wen hi Apollo 9 chu Apollo spacecraft pi apart thum se si zauna in mission ading in launch a ki bol ma sa penin ahung pangin Apollo 9 chun Earth orbit aga pha achun docking le undocking boldan ho chu lunar module achun kithem chu na neun adang dang ngai cha ho jong test ana bol thaun hi ai le chi test a bol ho zo si chu phate ke chan a lo thing su ke hi ji chun NASA te chu hasunga lu thei mong mong in aki go chau ta ve na hi hechi moon landing mission adinga ki gut na angai cha thil ima zo si a chai su ke dawen a hin la Apollo 1 a atu sit naw chu alung thimun akilang sing lai na hi hiji chun ki gut na izat anei wa avel vela ima zo si ki tu sela check a bol zo nungun jong NASA te chun thil neu cha he jong le bol khil kha ding anom him him powin hiji chun avela ki thim chu beding chu agojing na lai na hi chuti chun NASA in Apollo 10 launch a bol kinin hichi mission na hin thlasunga a bol diu ima zo si chu akithim chu kirovin thlasunga aga kinga anading se uchu kejil namun a hi ji achun anabol do thei pu win hi Apollo 10 mission achun astronaut ho chun moon's orbit aga phaun astronaut mini chu lunar module sungin tawlut honin Apollo spacecraft chu to akikhen sa honin lunar module sunga umachun thla chu nidan ka agit sung hi avel honin hi hichi astronaut ho chu thla ato kha na diu kilometer somlagup chanbo awatan ahinla agatong khapubin bolding dang apoi mozo si cha hin bol chayun leise nin ahung kinung le ki tawen hi Apollo 10 mission azong chun NASA ho chun astronaut ho chu thlasunga chu akinga sa thewa hitan ahinla chelaya hin chuchi astronaut ho alunggel diu chu ga ye lew chun thlasunga chu ga akinga ajing nading angai cha zo si jong anei wa hin ahiwa nga chu thlasung chu akeng wa achut lut kha diu ki phal lo lai hi aji chu thlasung chun lut ma spending chu thusima ki ji lut ma sa hitain Apollo 10 mission a kona thani zo velin hechi thusima ki sun ni kho chu ahung hlung tan hechini kho chu leisit pumpi in kum somsung wingveng anangao ahitai America president in anakitip na bangin NASA te chun hichi kitip na chu subulit dingin ki gung zo sign am tawin ahi vanoi gamtin mi zo se chu hichi mission ading chun athanom theile jengon mi zo se chun hichi khangthu sim tha ke sim ding chu mute anomun space lama ke thlai te na gam bungni ka ana chun lolhin na tha ahin mutawin ahi Echi America Apollo mission lothin na ding chun mi te in kinep na nei pumin athu mun aji chu America le Soviet Union ki ka ki te na se he ta point MIHEM khang thu sima dinga jong lothin na lien ta khat hung hiding zo hi NASA 10 sim ha ta le NASA ta a chi Saturn V rocket chu Apollo 11 thlasunga pulu dinga ki sim hi en hi chi jong chu gontu san akoi ki tain Hechi Apollo 11 launch wedding in MIHEM millions asim ahung ki khom bovine hi
TV channel zo si inchelam chu a focus tawin mi asanga simin imuna kunin TV a hichi mission lunch ki bol chu anabe un khangthu sima lol hen na tha len ta ki sim do ding chu amit ta wa muding anatu mun hi 1969 July 16 ni in Apollo 11 mission chu Florida Kennedy Space Center a kunin lol hing ta in lunch ki bol tan hichi Saturn V rocket chu jingkalam nidan kole minute som thumle ni vela hin anaki pat do in minute somlani alen sangzo chun art orbit athung pai ngal jingin lunch akibola konin nidan somthumlani zo nungin command le service module chun tha cho anai phei honin lunar module chu apu upumin akitol phei un hi chi mission achun astronaut mithum Neil Armstrong ama chu alam kai hin abanin Michael Collins ama chu command module adinga co-pilot hi in athum na pa chu Edwin Buzz Aldrin ama hi lunar module adinga pilot hi kinin ama ho chang hi ana solo hi command module le service module te ni chu Columbia akimin sign lunar module chu Eagle asau na hi nithum zowin Apollo 11 chu lunar orbit sung athung ta en Neil Armstrong le Buzz Aldrin chun command module chu adal ha honin lunar module chun alut hon tan Michael Collins wang chu command module chun aum denin hi hechizo chun Columbia chu lunar module to ahung ki khen ta en lunar module chu LHASUNGA kingadin ahin nai jep tan nila alam nidan git vel ahin hichi Eagle kiti lunar module chu tha a akinga dingin ha ta in anai lut tan nidan git le minute som lakhat vel ahin Eagle sunga chun alam ahung ging ta in Neil Armstrong le Buzz Aldrin chun ipiti hamti in lesina mission control ho adong hon tan ahile mission control ho chon hiche alarm chu ima thupi ahi po in angai sa han loading in anathu hil ta wen hi lunar module chu automatic LHASUNGA chu kinga dinga program ki bol ahi in ahin la a guidance system mu chu itiham kana hi overload hung chi kha hi alangkhana Michael Collins chu Columbia chun achang se in tha cha vel jingin aloi te ni tona Eagle chu boina ima atu kha ding hamti avet tu pi na hi ahila Eagle itiu lunar module chu LHASUNGA chun akinga ding kon cha hita en Neil Armstrong chun window akonin aga da in avet le atau na hon chu song le mun tong ho len ta crater kiti lai ho kala khana hi anakinga go hin chichimuna chu akinga angya hele atau na hon lunar module chu kita za jeng theiding din mun a hin lunar module chula tha to akima nading meter zala som nga bo anawat tan ipha chun Neil Armstrong chun manual control chu atu pai ngalen che akinga ana god munwa ko na chun miles level ki gamla namun mun ki lemlai khan ahin aga kinga ta na hi NASA te hen hi mission hi ha sama ma jeng hi chu chin ta ina he un alol hin na diu chan zong 50% sanga nim zo a hi ti cha he wan hi hi cha chu iham neu cha asu hir kha u zong le a mission chu lo samjing ding din mun a hi in astronaut hon thina atu na thei diu chan zong chu sangma ma hi chi chun US president Richard Nixon chun chuta thina man na atu kha u zong le ti in a holim na ding athu sei ding zong anaki ging masatai akiti na hi ahile Eagle chu LHASUNGA kinga ding all in aki hin phei ta en nidan gi lemini som lakhat vela chun Aldrin chun thau indicator cha ven ahile a thau hon jong unit nga se ana uma anahi ta dan ahin mudo kit tan hichi din muna chu Eagle chu LHASUNGA chu kinga theiding hinam ti jong lungboi om tan hi ahile thau om za to kitu ding chun phat agung to mission control langa konin countdown ahin bolun control room sunga mi zo si chun adip akidop jing ta ven hi ahayo agangin room sung chu koima ayaw pu ngam om tapo ven hi hichi countdown asim pi uki chai masanga chu Eagle chu akinga hla lo hila ahile mission chu ki cancela Eagle main engine chun Eagle chu Columbia lama ale pu do pai jing ding tina hi ahile countdown chu last minute ahi tain Eagle engine mong pa hung ki pat do na ding chu 25 second bo awatan ahile chelai ta achun Neil Armstrong hin leisit lam ma dingin radio a thuthot khat aga pi na hi ahile nidan gi le minute som le sagi in Eagle chu hla atula chun phate chan akinga thatain hechini chu 20 July 1969 ahi in mihim khang thu sima lo thena len ta khat bol do be in ana omin amang taloding in zilunin om tan hi hechi Eagle LHASUNGA akinga thuthot amumu chun control room sung chu kipwa o thong jengin Eagle chu la akinga achun ahu ho ji chun hla ko na chun bu si ahung khudoi na hi
thla hin atmosphere nei lo chuta le a gravity zong niam a hi je hin hi chi woodbai khu ho omna chi a ahung tup kin ding chun nidan som gup lenga alu e atiwen a hi ai le hi ti chun wood khu ho chu aman su phanin Neil Armstrong le Buzz Aldrin chun a space von ho chu akivon tum honin eagle ko chu ahong honin Neil Armstrong chu all in ahong kum su panin hi he chi thil su zo se eagle la camera ki koi chun abona akap do so ke kid a hi 21 July nizan nidan ni le minute som li le gumin Neil Armstrong in thlasung chu akeng in ahin chon lut masapenin he chi hi mihima dinga kalbi neu cha a hi in mihem te ading in wang na thulin ta tabang a hi ati na hi Michael Collin Colombia pa chu thlasung analu thei tapuin kinai cha in jong le alut na ding lampi an thei lo a hi he zong le ama panla na zong chu apoi mo le alo thei lo thil a hi in hi chi chun ama zong hi haimil thei chi a hi kit pun hi Neil Armstrong thlasunga akum thla zo minute somni zo velin Aldrin zong thlasung chu akeng in aga chon lut kin in hi ti chun thlasunga chun lim tampi zong ahung ki kam honin hi he chi thlasung alut nu black and white a telecast ki ball chu leisit mihim million zagu valin ana veu na hi he ti chun America flag khat thlasunga chun ahin tung do on scientific experiment tam ta jong thlasung hol bedding ti in ahin koi do na hi thlasunga sung le lei ho ki gomin kg somni le thum ta bang hi le sit a pu ding in ahin la do on Apollo 1 missiona thina anatu o za bol na jong ahin nei honin hi chazo chun ani honin igala chun ale kal do kin honin thlasunga ko na chun ahong ke pat do kin hon ta na hi Eagle le Colombia chu akigom khom kin honin hi ti chun athumu bin le sit lama ding in ahong ki le do ta na hi leisit ahin nai lam wa leisit atmosphere ahong lut masango chun service module chu command module a konin asukhian kinun command module chu leisit hung le lut kin adinga ki simong mong hi je a chu chi se chu amano angai na hi service module chun engine neu khana nei he chi chu mangcha he command module chu aki hian do sa wa leisit atmosphere ahung le lut tingole asat waljea hui kong chu ahin ka ting le command module pa chu asu kha lawa asunga to astronaut ho jong chu ato kha lo na dinga hi chi service module chun ato ding akoi piwa hi ahi le leisit ahung le lu na wa service module chu command module to ahung ki hian na chun hi chi service module engine chu ahung chi thei tapuin hi chun service module le command module chu ani in leisit atmosphere sung ahung lut hon ta na hi command module sunga ko na chun service module mei sa in aka cha vevin ahin la wang phanum ta in service module aka na ahal aleng tha ho chun command module chu atong khapon akita tu na ima jong anom pu na hi thlasung ki chat ta namuna ko na hung ki le do ta jong leo asunga to astronaut ho ding in azo naw lampi chu a safe nai pun command module chu leisit lam zonin mei am bangin ahung leng tha jengin hi jong le asunga to ho wang chu command module chun adal do ding ki simpen hi ji chun ima atipo win hi ahile chom kha jowin command module prachut ki koi chu ahong ki hong do in all in ahong ki ngal ta win hi asunga to astronaut mi thum ho chu dam leben in leisin in ahong ki le do so ta win hi chu mission alo thin na ding chance chu 50% jong athing lo hi la hi in agel chu astronaut ho chun ahin kho haldo in anasubu lingun mihim khang thu sima aminu anaki ji du ta ben hi Apollo 11 lo thin na thu chu muntin gamtin in ake thangta in newspaper le TV channel zo se in wanui pumpi in ake the thang tan he astronaut ho chu jan khat ka in aminu wanui in ake thangta na hi ahile hilaya hin do na lin pen so ahonging do kitta in America te hin kum som ka asunga hi thasunga leng lut mong hunam ahilo le America le Soviet Union ki ka Cold War sunga hi America hin min than na ding mai maya hi chi thasunga alu lu hi asim thu hiding ham ti ho hi do na za hung do tan NASA te thasunga ALENLUT zo wa hin do na thupi pen hung do chu ahile thasunga ALENLUT nu hi ata mong henam ti ai penin chi ahin kinil na sata kha chu ahile chi America te thasunga ALENLUT hi ata he pu in studio a film banga akap tho wa wanoi hi angol bolu hi bowe ati win hi chi kinil na thu hi di mong henan tem hi chi he thim le he chet na ding in NASA te anasu boyjing athu do ho them khat le adon bun na ho ga veu te thu do khat na cha hi le NASA ten hi chi thasunga American flag atun do naw video le limla ahin tha do wa chun flag chu huin amut bangkhun akilangin hi
ahi le he sama bang wa chu lei sit ahi fleck ho khu huin amut le ki zap zimong ahi in lasunga chala atmosphere ki ti jong umlo ahi in ahi le fleck chu itikilap thei ding ham ti hi NASA ten hi chi do na chu hi tin anadon bunun astronaut hon lasunga flag atun do wa chu flag chung lama chu amol jol khat ki koi a hi chi chun a flag chu kilap bang a kho akimu sa akai chon a hi ati bin hi ani na do na chu hi le hi chi Buzz Aldrin din na lim la hi veleu chen hi chi hi aloi pa Neil Armstrong in ala a hi in a hi le tun Aldrin helmet a reflection ku ivet le Eagle lander le Neil Armstrong phata ina ki mu thein ahin la hi chia a reflection a khun aki kap na hon camera aki mupun hi chuti hi le hi lim hi kun ala hi ding ham ti hi NASA ten adon bu naw chen hi chi lim hi Neil Armstrong ama ta in ala hi in a camera hi avon na ki be dena a deep zone live vela hi ki be den a hi je hin a camera hi a khona ki mulo a hi ati wen hi a hi le hi chilim hi nai chain ga veleu chen Neil Armstrong khun hi a deep kom la ina ki muin chuti hi le ama hin hi chilim hi aka mong hinan te ti hi do na thum na che hi le leisen a ko na hin zan le a si ho akimu in a hin la ha lim kila na ho hin a si him khat cha akimu pui ti hi NASA ten adon but kinun lasunga light hung ki holun ho hi tha hin gang ta in ale sol do jing thein hi ji chun nisawa hung lut atam zo hung lut ho jong khu kile khodo pai ngal jing jiwa hi hi moon surface a reflection ha ta ji hin a si ho gang ta a ga amu jing ding ti chu ha sain hi ji a chu fast exposure setting hi ki manga tha lim hi kila do hi in he chi a chu camera hin anung lam lim ho hi a ha focus lawa chu tia chu a silim ho hi kimudo theilo a hi ati bin hi ali na do na cha hi le shadow e hon li iti ho khu light e koi lo na lam lama ho kimuji a hin chu tia thilja chung om khoma a hi le ali jong chu mun khana chi khom ding ti na hi ain la tha lim la hin ali ho chu mun chomin a ki khoin dim abanga chan ali anewin abanga chan ali alin kinin hi ai le thil khat chu kinai cha akom cha alai ikoya a hi le ali chu lin ta asu jia alai chu achung lam ham a hi lo le aki gamla na a ikoi le ali chu niau jia hi ain la lasunga chu ni sabo chu lai hungwa do anahi ki a hi le hi cha thil ho ali chun angat na ki bangding aban le alit aniau chu le asaudan ho jong ki bangding ti na hi a hi le hilaya kinil na chu hi le hi chilim ho hi lai tam ta na akila a hi dem ti hi hi don but na in NASA te chun asayun thasung din mun le aum dan ho hi kitu lo a hi in hi ji chun ali ho jong kitu selen aum thei pu in hi ji chun ali ho jong chu mun chum le asaw dan chum akisu thei e ati bin hi leisi jong hi ivet le mun kitu lo na mun ho ahin thilli ho hi abang asaw abang achom ta le abang alin le aniau ti loi aum chi na hi chuti hi le cha NASA te don but na jong hi di kip ngal ti na hi NASA te hin hi chi hlasung alut naw thu kinil ki bauna do na zo si hi abonin don but na api evin vanuya gam zo si in hi chi America te hlasunga ALENLUT nu hi do na zat na neyon ahin la gam khat se hi akam ki elo khat awmin hi chi chu koima dang hilawin America in ha ta anakitet pi Soviet Union te hi Soviet Union chu America te dinga akitet pi len pen a hi ji uchun America te chalo dan zo si chu phatake cha anavet thla jingwa hi hi America te hlasung lenlut na thua hi Soviet Union in pidinga akam khat cha jong aki elo ham itile Soviet Union hin di ta le chin ta America te hi hlasunga lenlut ve ti hi a het chin hi NASA Apollo program chu Apollo 17 chanin achi jom jingin hi sunga chun NASA in hlasunga MIHEM gubvei ana solun agomin tu chana hin MIHEM mi somlani in hlasung hi akengin aga chun lut khata na hi tu khanga hin satellite hlasunga dinga ke solji ho in NASA te hlasunga ALENLUT masat penova akinga naw mun ho chu lim hoi ta tain hin kap do jiwin hi lim ho jong chu inamu te di we hin hi inavet sa cha hi le NASA te hi hlasungin ALENLUT momong veti agi chenin hi aji chu moon mission zo sia hi NASA te hin hlasunga he scientific instrument khat be a hin da hla jiwa hi in hi chu tu ni chanin jong aum jing na lai na hi NASA te hin Apollo mission hi 17 chan anachi jom piun hi hol achun Apollo 13 chu ti zat pen khat anahi na hi hi achun astronaut mi thum hi hlasunga dingin anachi un
ni thum zowa moon orbit sung alut kun chet wachun het man lawin a spacecraft wa a service module chu ahung pu ken a oxygen koinaw teng chu apo jal ta na hi hechi chun hui kong chun tui lai le hui ki koina zosi asetain hechi astronaut ho chu leiset akona kilometer lak level gamla a ahi ki je chun thasunga lenlut ding chu anahi thei tapu na hi ahi le hechi astronaut ho chu leiset ahung ki le thei uvem hong ki le diu hitama jong le ni thum sung asu lu diu hi in lai tui le hui ima ho umlawa chu van tham zola iti hinding ham ti hi het nom ta le lunglut ta khat hi in hechi thu sim chu akit lam video le achom be khana en sei ki diu hi tunia ding in hi chan chu hi intin sei khil su khilom kha jong le comment section lama in su di diu hitante video hi hoi sawa hi le like share le subscribe bolding ana hai po hitin video hongkit ka in na bonon stay safe and stay blessed.